Kardom, Jirpol Ben Jirpi, Pinilabang so video long eliton Kachathan Ponchi, Labanke, non Kevanji, Lok Sabha election, Mate, parliamentary elections, awareness of taxi, Elitum Labang so video long Jasmet Pechatan Ponpo. Elitum Kethoma district, East Karbinglong, West Karbinglong, Lapen, Dimasa district of Harman, Koma Dabang Pusi, Elitum MP, Kemepo. Jayagathar Kemijima, Mate, Amar Singh Tisotong Kemiji. BJP Mate Bharatiya Janata Party Benajipadu, Amar Singh Tiso Sartong, Elitum MP Kemijima, Mate, Ephelsi Amaipu, Ephelsi Benajitoidu, Sarjayagathar Tong Elitum MP Kemijima. Lasi Labang so video long Elitum, Kadugawe, Chitan Ponona. Lasi Kicheng si, Cortel Peninjir non Elitum Chitan Ponona, election Kopinu. Election lake is a formal process. Labang so election long Kachipatiatu. Mate candidates lopo. Example, non-Kevanji parliamentary election mate Lok Sabha election like tinta district of Harman pen banke, Ephelsi pen banke, Jayagathar si Arjabunpo, Lapen, BJP pen banke, Amar Singh Tiso sir, Labang si Arjabunpo, Sona taxi India Alliance mate Congress pen banke, Joyram Inglengsi, Nang Thodunpo, Chapati dunpo. Labang so election along Elitum Rada Tumsi, Jakonke Ten Naidu, Ladakh Nangli, Nili, Lapen, Kadukawe Arat, Elitum Ninkehan, Lapen, Elitum Ninkachingsan, Thek Muchot, Re Muchot, Radapan Clem Dam Thek, Pimuchochi, Lason and Thek Thek Longpen, Elitum, Alantum Kadukawe and Bongpen, Ingludapan, Elitum Kaching, Dorkesonai, Kaching Honai, a food pipen, Alang Litumpan, MP, Pamanpo, Lapen Pahaita Pahai, Lapen, Alang Litum. Elitum Harman, Mate representative chairman to Ansi, Lok Sabha, Mate parliament longs kame, Alamitum, Elitum Kari, Elitum Kemang, Highway, Alamitum, Injedu Lompo. Bon Sitame, Elitum Angbong, Penang and Water Satum, Kachine, Lapen, Ketek Te, Doolan, Elitum Metanga leaders, Kosonsi, Tambai Pamijima. Isi awareness, Elitum Kaduka Weapang, Labangso video Hoipen, Elikipigan Tum, Mate Kipukan Tungamangela Handle. Before votings or electing a representative, Elitum candidates aputhak Elitum Katukawe candidates Odadur Kosoma like Katukawe Elitum Kachini Kenan so Kechengsi Elitum Radatum Katukawe Kachini Labanke background of the candidates and qualifications. Elitum Wood Job Jayapran candidates a background Abanke Chini Vecnani Katukawe Solando Aratame candidates a background about Chini Pamenanji, alongly education Tami Chini Pamenanji, alongly professional experience Tami Chini Vagnaji, politics lo polotante, alongly involvement in public service Heihui, Kadugawe, Tami Ilitum Chini Pamenanji. Lapen Aduntu Ilitum Radatum Kachini Pamenanji Banke, alongly characters, Lapen alongly leadership style, alongly leadership style towards public. Kosonma. Rather than Koson is a like treatment, catching Kijat Han Kadukawe, Lahai style market, leadership quality Kosono, Lahai Mangletum, land vacancy leader, the leader, but they know the MP, but the high qualities about the vacancy. Lapen number third points, track records and accomplishment of the candidates. Kedamtang Aporkut, alongly MP Chimamia Pran, Mate MP candidates, Mate MP Pan contest in their pran, alongly Kedamtang Aporkupit Pitlawakan, alongly Kachaka, Kachak aside. Chun Machunche, Rada Toman get Jack Alam, Highway, Pachun Tegmatek, Halai accomplishment banket, Elitum, Kelangunji, Kenaso. Lasi, Aramitum Hantame, Itum records Tami track nai, Lapen accomplishment Tami, language. Lapen number 4 point, Radatum, Labanke, knowledge and expertise. Alang Lijungsi MP candidate, Chemando Polotante, Halai Elitum candidates, knowledge and expertise in particular field. Lason of quality than Domavema. Alang Lilong si politics long bang Polotante, politics and knowledge Domavema. Politics a him take Pakama Pokakema. Comment to si politics can wash. Politics a him get hek Pakama, get hek Pami, Kalima Kalama, Laiku Bank Elitum, Kachini Dun Cananso, Ake Elitum NPC, Chaman Polaniki, Elitum representative law, Elitum voice law, Podadante, Alan Lilaso, particular field law, politics and knowledge Domavema. Expertise Kalima Kalama. Lahai Kui Bangelitum, Kachini, Mate, Kelangun, Kenangso, Inut, MP candidate Lopolitan. Akbar Hisse Kiman Kini Amar Karbiang Longo Development Hisap. Itu
lapen number 5 points saratum ilitum pachini ginang kenang sor bang kelahen lo commitments to public service athe alang li kenun public servants ke chaman po rada sai si ke claim po alang li public service mate raratum man ke claim pi anihan vek abang phukalima kalan tangka badong ke bang chotma power badong ke bang chotma rada han sai ke claim pi jungjung aning ke hang phatong ke bang kalima kalama lahai khui bang ke ilitum kachini dun kenang so alang li rada sai mate rad public ke phan ke claim pi jika tum si ke bang polote la son bang pu man si pahaina alang ni tangka man si bang chot polote la son bang man ke ilitum pahida ni as a lai hui quality character dame ilitum ke lan dun chari kenang so ilitum wood jok che apran la pen rada tum number 6 point ilitum candidate aphan kachini dun kenang so bang ke a candidate sabang communication skills dumawen communication skill mane lam hai hui thek matek thema alangli assamese salam thek matek thema hindi alam thek matek thema english salam thek matek thema mo alangli ke eto representative din eto representative chaman de lo patalang ke dil alangli ke dil hisin ji ile tuma farman voice carries on je phan ile tuma kari ke hang je phan ile tuma kisun hada ke than je phan alangli ke dil hisidam parliament lo se lam ji de alangli hada lam ka ni ji tun thek ji ma thek thema alangli long apran pen communication skills domawe communication skills ave polotante angli lai hoya personality lam kan inje tekte polote alang lege ilitum imp kache manjia mansi order duravel alang ni jong si lam nije na tekte pura fluent tekte communication skill masi thang tale poor communication skills polotante la tame ilitum national candidate anje bahai headers lapen katuga verato number 7 point bakke ilitum katuka vesi tamme muscles lapen money power bakke mantuni tame support dule de benchi ahok ilitum jongsi senior citizen made responsible citizen lo polatanti ilitum ahok kachini pamni ke thek pamni atoma phansi mate adam thu adam pi phansi ilitum food job pen bahai neji ilitum aphan mate rad aphan tangka be tame nang bayune de benchi mate bang party agent mate party workers to nange thangta pen tame ilitum radu nang hudu de benchi lapen kroidum tap de benchi ilitum kachini pame ke thek pame abang phu phansi ilitum invite benchi ilitum national party mate regional party putame langle de benchi abang phu jongsi mate candidate jongsi deserving experience holders mate thek ser polatante pahaina ko anlote ilitum long ritame clark po develop po lapen an sujesi chingthur po lasi korte la peninche labang so video bading oila nang itu malong si jakong ko ilitum mp komatsi manjima ke amar sin di sotong manjima mate jaga tha tong manjima mate anut ka apka bang ku tong manjima ke nang itu mali de long si jakong ko nili madu favor ta kali nang itu decide pame benle vote pino lapen ili jame decide pame bensi vote pipo kadam